Kumageithia mzungu ukisikia kitu hai make sense. So you and huo mwenye amecomment nitumwendete muno na Ngai witu aromurathima muno. Karibuni sana Dama Mobile Spares. Haha wira witu ni gutigirira ati thimu yaku ni yagira, thimu yaku ndiri na kindu ona kimwe kiramithenia. Na by the way taru ni ukoraga thimu andu matindaga manyitireire charge o tareke ndiguonie for example hari mundu chargeaga thimu nginya ahurirwo atindago halo we ni wendete kwariria we ngako njuka ni wendirariria andu hotindagio thimu thimu yaku no tugucenjerie charging port guko kwa Dama Mobile Spares. Hari nake mundu ungi ugeragia kwaria na thimu na no we ni wendirariria we ati ni ahurirwo arugago haro ndubati uguo niyo kageta guka mouthpiece guko kwa Dama Mobile Spares ni tugugucenjeria. Haya hari nake mundu ungi thimu ri tondu ni thukitie gaka getagwo ka earpiece no nginya wikire loudspeaker ndeto nginya cia mundu gukwiraga I love you ndakubatie kuiguo tondu ti andu akwiraga ni we akwiraga DJ Sonny M atindago I love you sawa ndukubatie kumwira sawa tondu no igwa ndothe ni maigua tondu communication hiyo ndiuma yanyu inyueri ndiuma ya kirende yuma yanyu inyueri we ni we ndirenda kwariria gikane na nyita na mwana mucokerie customer ngatho ini tondu matumite tukinya hau ni twamucokeria ngatho muno tondu tucokerie customer ngatho nigu ni pake mucokeria ngatho muno customer itu by the way tiga ni ugu trust Dama Mobile Spares tutingikinyite haha koguo Ngai witu aromurathima muno customers mundu wothe wana take part then you are growth wa Dama Mobile Spares. May God bless you. Amen. God bless you. Wow, kujeni Thika tunakuja by the way. Thika ni turoka. Thika ni turoka. So karibuni sana. Karibuni. Hamari twajita Dama Mobile Spares. Yes. Ana shore wa spare. Ore mukijita guria. Na nita kumwereria spare guku. Officially turahingurire. Wow. Na tuhingurire umuthi. Though ira try na customer hingi muno irahingurite. Otoguo njugire turahingite for some few days. Ndio maundu matiganite. But now everything is okay and the shop is operating na maundu magathi magiriire. Umuthi tuma na offer ya guthondeka thimu na rucio bado twina offer. Wow, rucio tugeka atia? Rucio tukahe andu 10 offer. Andu 10 ara magoka maria mbere. Ara magoka maria mbere. Uhinguraga thaa cigana haha Ruiru? Uhinguraga thaa 1:30. Thaa 1:30. Ko tuhingurite rite cithaigire tuko tuhingurite. Muke karibu sana na andå arä me matå maria marigiceirie mutigatinde mugithie tauni wira ucio ni muingi muno kupata fare na to clarify ati turendia bei ya tauni mafundi aitu othe we consider you tara mwenderia bei ya tauni aikorwo gicicio gia tauni kiruma ngiri ona guku tukwendia ngiri. Wow. But ando customer regular customer kawaida tukimenderia ngiri getha tutigathukirie mafundi aitu wira tondu mundu wa kawaida twakimwenderia ngiri ri no na fundi ni guthukirio wira wake so fundi turamuhe bei ya town exactly bei ya town na wagutho we uga complain ukanjira kuna namba citu cia customer service ni muciui if you complain tukagwatendera so bei citu ni bei cia town tikuigira bei cia iguru but ando customer kawaida tuthigimarehia bei ya kawaida so that okagwa kuona we hana ta fundi ni ukuhota kumuthondekera thimu no igereria customer kawaida gicicio ngiri imwe ri ni ekuigua ati twamurihia raithi we na we ure muguthondeka thimu so uhana ta fundi tukaigua we challenge ati tuguthondekera fundi bei ya kawaida mundu wa kawaida ati bei normal hapana. Special prices are for mobile phone technicians only. Ashinoto wahe so we consider technicians areme juja areme na gukuruiro areme githunguri areme na gukukia maiko areme guku kihunguro gwothe bei ni ya tauni ya gicicio o giothe andaka gutho bei
ona ndagika ona ĩmwe so branch icio ciothe tũgũkorwo tũkĩhingũra hakuhĩ bei-inĩ ya taũni tũtiramũgũtha ona ndagika ona ĩmwe but bundi mũkorwo mwĩ secured atĩ tũtikwenderia customer kawaida bei ĩyo nĩ ya bei ya technicians peke yake so thank you so much mko karibuni sana na undu ucio ngitumaririkania in 2 weeks time tugukorwo tugwite kuria Naikuru kuria Naikuru andu a Naikuru andu a Njoro andu a Thubukia andu a Nakuru city yothe ni tugukorwo kuria gwitagwo Nakuru city turehete Dama Mobile Spares andu aria 10 magakinya mari a mbere andu aria magakinya 10 mari a mbere guku kwa Dama Mobile Spares haha Ruiru rucio magathondekerwo thimu free of charge tine na gwetia ona kire nwagerio ni Pastor Steve wa kuria gwitagwo UK Pastor Steve ni ndagaitheka muno na ria wira guka ndwajariithia so woka hindi yo engire ndukaneke uguo kanjariithia wow